Kakhasil Autonomous District Council menta kasengi kalai potri gurusau kala penlong ke jing talasi ke Jylla ke besong di Madan harut surok hakelinti yai kejat ke Thaiñ Motphran yang maulong sun bat kumjo i khasi ke badi hagi jaka ba penwet ke yai ke yang jung ki pajba hakane ke jing talasi ke babon ke Jylla ke belaja lupa badan ke belahab ban songno ki tiar ki mar ki mata namar bakim don ki kot kisla Khynra ke bakam pela kalong badon ki jaka bajusong ki Jylla alami bujli ki khasi da ke bakam baki dei ke mar ke mata jungki hakane ke jing talasi ki pulit enforcement ke Khadc kila shem kertengi ki khasi besong di Madan kat bai ki Jylla la batha bakin apply lesson ke council berlada kila ban penbiang ikot kisla kila ban yok lesson Khynra lada kimla ban penbiang ikot kisla kat kum ka añ kinom la shu ban di Madan kane kade kesien bandingkong bagatenat enforcement jong ke council hapo ke jingilam ju executive member uba pol kan shem ya kane kesin jam ha ke jing talasi la yu bagi nong trai ke enforcement ke Khadc kila hab ban yania bat ki besong di Madan bat kala don ru ke jing ya persya ni nong di Madan ya kane ke jingle jong ke council ha ke tis ni la don ru ki Jylla ki bla syara no ai pulit Peniat beri untuk stok. Apa kan jalan tu kayak yang lakum jahat ini kan? Peniat. Mana kita nak kumai mata kita mana? Nanti kita minta syarat ada yang berbeda. So. Pensioni. Pensioni apa tu? Apa sah? Ayo. Semua orang kita syarat. सबको लगाए जेल में सबको जेल में डालिए सबको हमको सबको डालिए सबको हटाओ आजा सब एक लोग आजा सबको चोरी करेगा भी जेल जाओ ईमानदारी से कमाएगा तो गलती कर दिया हम जाओ ना किसी काउंसिल में क्यों चिल्लाता है यहाँ पे हम लोग का जगह जो चिल्ला रहा है साहब क्या करेगा हम किसी काउंसिल में जाओ जाएगा तो oh district council langsung orang basinang pan berkutla mengiumdan deh orang basinang lada tujuh lada pan berkutla orang basinang umai deh orang nakot yure untuk permission man ai mengi हम लोग कैसा बनाएगा गाँव प्रांत सर्टिफिकेट मांगे सिग्नेचर करके दो वो लोग देगा नहीं वो लोग बोलेगा हम कोर्ट से परमिशन नहीं हम लोग कहाँ से बनेगा मतलब जोहर हो गया तो आप लोग हम लोग का पैसा नहीं मांगी मांगा बन खासी नहीं मांगी बड़े लेकिन नहीं है हाँ कब प्रेसिडेंट लगने मांगी लेकिन बेटा है जब भगाना है सबको भगाओ हाँ भगाना है तो सबको भगाओ नॉट टेबल सब भगा दो कोई भगाना है सबको भगाओ आधा से आधा भगाएगा नहीं मानेगा नहीं मानेगा ये करते रहो वीडियो करते रहो वीडियो करो ni klem si klem ya si je ni sedang sudah ko dekat ni ka sistem ko mai mungkin prevent ikinan tribal semua kat ko butuh regulation juga dan re apa ngila be ikinan tribal nanti ke jaka balat awan shop ki kasi jungi jaka rai juga meeting begin lek rai ki office kadin mar ke pergut ke juki kayak ki yang jumpa ba footpath jing jaklia joki ba aju kor jing tukam plastik teka kayak bet kamdan ni ai ne then rei ha sibiji steng ni ai ngene yo kol mo pesange na swa mangile dam kulit for safety jadi pesange ade na kadau ba info visa dam pesan ni ko RBG itu lah isengnya no. Boleh gamlang sos. Jurnal tribal tinggal lah. Pihak banso tu ini mo. Council ke jongi. Katrekam kat kom ke source of law.
nginum la wanya pala di kata the source of law ka bangi Khadc ya kini ka drive mentakasi persya ya gini vending by non-tribal workers kalong kanikaan kejongi Trading by Non-Tribals Act 1954 but key rules 1959 as amended in 2019 di ka mandate jongi kakut kata nginumla ban jam palat yu tau kut namar agajingi dei but ki nong ki bamde pada ki non-tribals kini ki wan apo jong kepobiu jong ka state government ka badan ya ki an kum kini kata kifat eviction from public premises 1980 di agajingi dei but kani ka jimbuteng ke jongi ngindangi biteng ya kini ka drive persya ya illegal hawkers kawa ngi pensangnya minta ka ski but kendiat lagi di ski ban wan kalau hadirin bakawan ke request na kalian jong police department pa namar jong ka visit jong president jong dari India aka Sunday kadon ka jimtuna jong ki force kabamut baka deployment jong ki police ka bun ka la attach no bat ka jimwan jong president de ngi ko aban pentikna ba namar ba ka kani ka read ke jongi kani ka jing wen ke jongi ke apas kan mam ko job ngindon kam ya ka support jong the police department kabringkong kanam don ka breach of peace ka ban manra ka Khynra ka baar kinum don ki incident ki komba kelanjateng ba namar ka jing duna jong ka backup jong the police department ki officers lani ki staff jong ka enforcement wing ki jongi kin don ka risk ya ka lani ka jing penwet ya ka jing trai kam ka jongi tingin don kam ya ka full support jong ka police department de ya ka pamenda ka singi kamut ka kam ka wala la pan pendap hagi pun ki penta kat kum ka wa syak yangi kalau ka job jelar pikli balai bekiwan ki kasi haki jaka ka jong joki ngalaju ba kata ada membatai ba yangi ya bor ka jongi ka source of law jongi ka debit tik tak kani ka an ka ba define ya ka hawking as a trade kamu buat ba hawker udi bandan ni ka trade license ba ngila ong du akan notification du jongi ba hawker ubadon ya ka don ya ka license ngin consider you halor ka ground ba benengkong kanam don ke jipun ya ka yat ke yang jongi pada ka baar kanum kata ya ka kwat ka kya jong pada tika bangile kalau bet within kita ki parameters tiki ka like nang ta ka bor ngala yo banyakkan hakini ngat singi batu menteri sarkar pada jong urban affairs dengan singi ngala ekran SB East Khadc Hills ni kami inti ya ka full support jong ka state government borak away namar kani ka kam bakan long ka job but pelat biangi yaki public space show pat ba kanom la tanda council kadon kam lu ka jing tri ka active support jong ka state government but snow ka bang sense ado mentara singi kalong bakalong positive nak le jong state government badang sa teng menta kalong ka naga daw jong ka ni ka visit jong president jong India ka deployment ka babun jong ki police lara sya ka ni ka venue jong ka jiman jong nak ta bat kita birthday detail ya security duty. Tikabut kedaitan matter of a few days. Dan mereka jengya cepat macam ni. Kumbang ila notify. Iklam I notice you way bro namar kindan kibro kiban awang ngi iklam yo notice nak kata daw ngi continue bencong hang ni. Ngi ada ka public notification. Tidak kan ni notification ngin penteri kami ka. Bab cisin bangila penmi ya notification kata hi kedai ka indication bangilong serius bahkan ni kemudian kam tang sisi ada sisi iba kini ki brio ki vendors borok ki dengan pendap dan lagi di kasih dan di non di hang tu ngin sim yang borok ki detail tu ni brio but sisi mengilasim ni detail tu brio kata hi ka along the source of information ke jongi tang ba ngin link pada kata bab ka create ke ba non-tribal kilia ki surat